expose you. I don't know, I want to find your propaganda. But Niama wachendo na energy eco sanitary pad ni say sikana watwa so de ko che pad no emu 1% kron fan top pad no enti okoto pad be 10 no akopem kra 10 NDC for ma bi ni aso camera si omo so ni afre media say ye che pad ye wie ye disika no o say eno no utresi a edin Miss at one side no yeah dia ubetimi atresi akoyesa akura we ja pad 4 billion so enti eyade ade a utresi a enye ye no na NDC say ye okase okoye sa ade no enti wo ya o se mi kodua nua so comment section ho say sinka sa $300 million say kibetimi de tua BEC for nkwala examination Dabi or this sika no ko ho a 300 no e so invest ni nyina because e ho no a reality zone so want to me antua akora no nko school by ha no de okwa no waka cho say wa top pad na che na so ka ko bisa say wo ye ma pad ni bi wo ye ma obi oka so 2 billion on pan ko share education mo so oka Dabi because e ho no wo 2 billion na wo de ko education ho a education ni be swallow 2 billion ni nyina ba wo 2 billion no so de be che pad ya obetimi a che pad ya ma nipa 4 no afanka ye na kodi that is NDC for you and you bet no se sada ye konye confirm obekọ se confirm na tu osi o jida ye kodua nua okwa osi o ye dua no ye kan sen samatai price enua na hye okobisa why by untumi mfa akura nkosi school mu wona okwa akaze o free education ye start na nkura ni nyina wu da bi eno sa story untumi nka enti NDC mpesa ade no why pa net asase we so meminti bi kura da say party bi ani so ade hu ni manifesto mu no ne ye wo mu ode be change Ghana the face of mine no eye say obeche sanitary pad me hu bi da bibia yen kwete committee no ani say ya ba mu with no plan nothing no blueprint bia ne akeka nsema na Ghana fo ato mutim Ghana fo che say na nadwa ya say suku na wo ba no kra no obesia mo aduane adi say be ya wo fa kom metra nipa da sanis on sanitary pad 24-hour economy ye no abrochire and me bisa say wo hefa DNC joma ma kwan say passport office no run in 24 hours okay so say hotels ministries ni ho anwan o twen hwan wa a whole budget of 2025 paragraph ba konkre ni wa o mention 24-hour economy where you were free and near more cars over ya ma na emu dia yin na wa ya mo ontumi nye e ka kire o ne esan ya wo mu ni se o project bia na ye wo mpasua so anka MPP e na nya 4 months aka na administration ho a nka ekọ na nim no ni nyina is hot ya stop ni nyina anya de obeto aso onye agenda 111 yo suku ayi ye kan say infrastructure abani ye na so obe expand na what to me absorb nkura no na double track no afedi up slowly no wajai bibia ni wa oye cocoa farmer how's the market say kura the price the cost row or say even the next cocoa season kura on to ya waye mpanyimfo muya motimi atrase ama NDC for so obetua 6,000 per 64 kilos bag of cocoa at the amount wakoto aba na ba power or say even akofo ado sika na the man last year na or they maintaining this year no the following year akra na enough amount meanwhile sa world price market na ojina so anti or say we deserve 6,000 no a free 9,000 equal 11,000 and so say 3,000 ko nyo obete so once wa majo mama ne NDC for that amede mo be sua de na e me de kakra wo mu no amamuo enye kasa amamuo enye bibibia wo betumi atrase se o madana makeka nsem bi me be ye 24-hour economy me be sesa amanfo agu adwumam ese e run o man no passport office run DVLA no wakeka na sa tra meanwhile o man na wotimu no ye wo school bi wo ho from P1 to P6 teacher ni ba ko na kira de wo ho so senko man no e wo sika be absorb sa 3 hours na DNT as school no ontumi fa teacher for mo ko kira de wo wa bisa wa sa question
aban na also oberane 3-hour shift ewo aban no ne payroll so no ono ankasa aban no kura there state institution bi a ehwo kura so employ amanfo a oni sika ntimi employ amanfo na ubenya amanfo mo so mo akosuku na no na ayi professor Badu Akosa o say NDC akofa 200 million the amamra shebedwafo as a common fund no fan koye project which is okay. And this is akofa 150 million say yem fan ko supervise eh brother Ghana pa areho sikana odi ko supervise project no the main project ni sikana asem we anajo man asem we eso yetenga NDC be ya no enti wo Ghana ni no de say light na edumu say light be NDC no ba be ma less power na watua high eno an ode be ma wo John Mama breast or the mine obey no high by light no or ma 3 days week bia obenya 3 times 4 days no be desum eno an ode be ye opa asu opa atena o kaso a obeka cho say if the kitchen is too hot or betumi akotogo boda na bie o meka kire because omo ka bi kire ye say wona wo short memory na won kan ya omo ka bi kire ye obesia tibio because bibia ni ho obeya ama o ana wo sanya kwan kura ordinary obotu from no bon ho de nya dam na ncha na yehwehwe da nyama no boko aye school sam pe ekor mfato ho ko pe na mamai ono mpo ye secondary school eko JHS a ho na 7 years ababa sirko parents have been asked to go and pay nti bia kwa ekoto aba no kakra kan wanyiwa ono ye school some no kotin yamfa the double tracker wakache henda woba within 90 days they will reverse it ya kache honde problem no wo ho no onye de aban aye ne de onye ne pe da mmoframa no ibi nko school na bi ntina fie na mmom no wonyina wa ya Ghana for biara of fata education is a right do ko school. In this school dano no oruntum mfa mmofram ni nyinara ma yebayen de idama abi nko na anopa ne bia ko na nyaber dama abi nko 3 months na binum so wo befia na binum akọ yakanya abatan awofu mesiafo asofo wanyi abane na anyadwe osande mesamahama na NDC na won mo wakan de double track no ye wodo wotwam na itwam no sabade no hunsunsundu no obaba wo mmoframa na awofo ondun they didn't care no on forward ho osande Ghana nyi naso no mu no ye ne daw sa kasam ne de kiran na amanu solution mpo ope Ghana nyi obi wa abrochiri mpo na besia ane benyin onyi besia ne redi nkomo na benyin ne kacha ne do obo ware ne pe ni tirada on bi se bibiara bim bayedan na aba waram nimpo rembi so osande obi aka keke ye dama ye die no ho abor yenko ye nenyi sisi double track ye to abawe afi akufado na aba ne na wodin hihye egu akonum na wose 2 years so by 2026 na nche we ya de na efi ho wose that dabi one penny wokoto aba na wa asesa na we ya de na efi ho ende nhwano wose 2027 ansa na we dam double track na efi ho nti me bi so aba na ye koto e no dam na ye hwehwa Change ni see pe change nya change. dam na ye hwehwa nti sisi double track no onye problem fama awa ejina double track de koto aba onye problem onye problem bi mesat yenhwe insusam nkotin sa Ghana fu bedi no kwa ever since awoto abewi insusam so kra be problem osena galamsey na nanye nyina yer kona nkofu beka de yanhwe ye ya yabakra nsu nti workers won't declare strike university lecturers are wotu ehon kawo galamsey sem no ye omanu mu nyina ebinum wagigi na ma de ma workers won kwa adwuma mama obi an kwa adwuma na won hye abanan akufado mon stop galamsey nkofu ye demonstration nkofu twa adwajo
mbirowa nketesia ebinom wo rusu fra nyame de nche nyame ba phone no banjoyi osana na Ghana ye head ya to abewi ndagelem say no why west in the wotu a wode bakalu kwem nyinara ankobra na no wose da why kokko nti wontum no na ankobra no why mpotompoto first ni bono ye nsu na nanyu why kokko Ghana funi bi si wontum nda ankobra no why mpotompoto nti abana ye kwoto ne mfa so oba mi no ne baade onu mpo ye mining side ne keke nsuo ni bi so also that river diversion so oya din o yenhwenya yen security ansa na ye boto abe hwe